Tá trí blina déagán ó dimar Ruagairí na fachagus lí chinnit le Ceannais Chauntaí, agus tá ceir blinas fehann ó bhódar é. An aireochtla an bhartaí anna fam líana. Nún aireochtla sin Fearna van staramach a Fayethe dó Naomh Aodán Fearna dul ar ruútharm líana, agus an churn Dr. R.J. Bow a ardúam líana. Mí háidir slán ha man trásrta an bouta caracana seo a Loch Garman. Fuair láidir round ag Naomh Aodán Fearna don chluthe Ceathrú Ceannais sa Declan Burnanna éifeachta go Mórlán Chúlaí agus tos nóig Rory Scallon agus Gavin Bailey a Lár Park ahrú dénta san tosathe Tommy Dwyer de gontos agus sé Paul Morris ag ifir Cardiff captain na Fearna. Ruagairí na Faiche dul chun Park a mar fógriach agus a ríist éad láidir cosanta le héadí Cillian Toomey agus Richie Lawler. John Bridges agus Josh Shield has no go Lár Parka agus Ceannais an Ferns lína le hosig líchin captain na Fearna be glúir a spontas má uagsú Tróna. Tróna áling an sa I Loch Garman agus áds na bouty le Ceannais an dúis dun dá ar an sa deis son ag Ruagairí na Faiche an Council ag Hurling tistig agus brúistig an son an réitor I dul isteach agus an Brett ná ó Brendan Martin go bhfuil Calíis fecas I cear nó cimid a ríist an son dá héh ag útamála siga gur brethir an slitter ach ag a deire se tá fear Ruagairí na Faiche chur chun talún agus tá deis le buile éirice an son agus lí chin chun é a hógan dómh ag an tús ósa chóramach an son James Lawler chin le deis scóráil ag an tús ach sábháil úntaach istig sa chúló James Lawler deis an muile éiric an son a mithe amach cimid a ríist lí chin captain na Fearna orchar aige ach sábháil úntaach an son ag Lawler agus é mithe amach le buile chuig féidir go seaca. Leis an orda hain Naomh Aodán Fearna ag gur sin na smachtú agus tágad dain an son ag Paul Morris captain na Fearna an pas go Cluiche beidir bhfuil deisir cooler Dave Ellen Canson éasca go deireg Charlie Rourke isteach sa cúil bhfuil bhí deisir Dave Ellen le buile éirice nóir gearrig le tsinna chuir isteach in san líon tán ach tá Canson nadathe go snastig Charlie Rourke ag go deire agus pas maith Paul Morris áfach ribh sin. An talún dar nó amán talú faoi go minic so Loch Garman an Council Harnais ag Ruagairí na Faiche agus beidir bhfuil deis an son ar scór agus tá sé sin seoirithe ar an trasnán agus fearistigh sa chúnge Wayne Mallon ag aimsú. Dúdú scórna. Spás an son ag lí sin ficin sin orda le second token son aige is leor é sin scór maith an son ag captain na Fearna. Fearna Harnais cool sin a ríist. Deis go bhar Lár Parka sin Gavin Bailey anna chuid spás tuch an son aige a crinnas go leor aige. Scór maith Naomh Aodán Fearna dar nó craobh Loch Garman ban léile ceanhána cá sin an 2022. In tríd an son agus Chris Turner. Ian Byrne. Weren't any essence on. Dó héamh go láidir san amíocht fós an son agus tá deis scórála ilinge chatní scéire ach ón casanna déanamh dóhan an son. Glantaríis an son ag Niall Murphy. Fad go leor leis an muile ortha son agus Naomh Aodán Fearna tre sé sin na smachtú tre Diarmuid Doyle. Dul ar ruúthair go leor géirigh breisú ar an son í Irene Lowe agus Tarrant Trasnán an son ag Doyle an a scór éonrach an son agus ag Tarrant Lowe hanis tá Naomh Aodán Fearna. So smachta go háling ag an lán tosaí agus an captain Paul Morris an Council fósa dul in coolbar géirigh lámha chuir leis níor dhearigh leis go deire agus scór maith an son Pat Bennett brasásta. Seach an ríistríd. Spántas mac chuirteach ag Naomh Aodán Fearna agus tá Council seoir a ríist. Harran Trasnán ag Tarrant Lowe inis be siad brasásta leis an spántas a tarna leach go háirithe. Agus clapálas ag titman sa I Loch Garman an adó géirigh sétan son ag Brendan Martin an réitor. Naomh Aodán Fearna dul ráitís na bouty le Ceannais agus an buad tailte go maithan sa. Anytime you're playing Harriers, it's going to be tough. You know, Chinny, to me, is the best forward in the country, right? And, you know, it's hard to mark him. And there's balls coming in, so you're trying to stop that, you know. But in fairness, Gavin did a right good job. Niall did a good job at full. So, look,
We'll take it. We're into a semi-final, and you know damn well there's no easy game in a semi-final. We just wanted to start well today, and I thought we started well, and I thought we were at it. You know, I knew after 5-10 minutes, okay, we're at this, so it's going to take a really good team to beat us, you know. So yeah, I'm very proud of the lads now, the way they worked and they go, you know. But there's more gears. There's always things to find and things to do.